izina ry'ububasha n'ubushobozi, izina ry'Imana yampamagaye, izina ry'Imana ihambaye, izina ry'Imana itangaje. Ndahamagaye ubushobozi bwawe, ndahamagaye imbaraga zawe, ndahamagaye ubushobozi bwawe izina rya Yesu Kristo. Ndategetse kino cago, ndategetse iyi ngwara, ndategetse ububabare, ndategetse imisonga, ndategetse izina rya Yesu Kristo. Ndategeka ikibazo kiri mu ndagihagarare. Uyu murozi yamutongerereye ko ibyo yakoze byose ndabisheshe, ndabimenaguye, ndabisambuye, byo bamupangiye izina rya Yesu Kristo. Amen. Mana ndasengera uyu mwana wawe, kora ku buzima bwiwe, menagura, sambura, randura, kubita, pomora, sangangura, shwanyaguza, genda mu mitsi, genda mu magufa, genda mu maraso izina rya Yesu. Amen. Ubushobozi bw'Imana yampamagaye, mu mbaraga z'Imana yampamagaye, ubushobozi budasanzwe gukora igitangaza izina rya Yesu. Tambuka izina rya Yesu, izina ry'ubushobozi, izina ry'Imana ikomeye. Ndasenze imbaraga zawe zigendagende muri ubushobozi bwawe, ugendagende muri ubushobozi bwawe, ugendagende muri hindukira izina rya Yesu. Hindukira ubushobozi bw'Imana, tambuka izina rya Yesu, izina ry'ububasha, izina ry'ubushobozi, izina ry'Imana ihambaye. Wakira ubuzima, wakira kwidegemvya. Icara. Amen. Subira uhaguruke, haguruka wenyine, tambuka. Amepona, Hallelujah. amepona. Garuka, garuka izina rya Yesu. Lopo shikatariados rita idefa igidela. Ntiyashobora guhagarara, washobora Alikuwa hawezi kusimama, amaguru ntibyakunda. Ingwa wino hano vuga ingene bimeze. njoo kusema jinsi Ejo byari bimeze gute? Ejo nukuri ntiyabyuka, urumva abantu bari urabona ejo burya ndamutangira umutwaro ndagatimana, nukuri ndarenguza imbere yawe, ndarengukanye mwene data. Hama burya ejo igicika kiracika, baratuma kugira ngo nawe muyinga baramanuka bavuga ko yapfuye. Turabona n'abantu kuva gwara, kuva mama wapfa kuno yeri gushika uno munsi nta muntu naherutse kubabona baza kwambanya nawe, nongera kubabona ejo burya je mbere Imana yarankingishije baje atayibundi numva afise intege nke z'umubiri, nageze kwashika bose batashe. Ukurikiranye nuko wamuzanye nuko ubona ameze, uwo vuga iki? Reka nukuri ndashima Imana yo mwijuru datasega b'amahanga akongera amavuta yaguhaye, naje ndamuhetse gushika ku muto. Burya nagiye mbona ikiganza Ariko nitwazamura. Haleluya, hallelujah. nagiye mbona ikiganza c'Imana ndamushikana ku muto. Abana twavuganye banyakira baratema ibaze kuva imbunza gushika ku mutare mwikora. Burya Imana irashoboza, ndamuzana uwo mutare nyaguhezagirwa. Burya umunyeshuri amunyakiriye aca mu 2,000, arambwira ati uramufatira muto. Burya nari mfite mahera atarenga 6,000 mu mutanda, ndambwira ati jenja ndondera mene wangu 2,000 ashika najya kuri eglise. Arambara ati namajahe, ndambwira neza acambwira ati reka jewe rero nshushe moto ndagushikaniye. Burya ashikanye hajya amashi menshi kuri Yesu. Makofi mengi kwa Yesu. Uyo mumotari Imana igiye kumukorera ibintu bihambaye, ibintu bikomeye. Huyo aliyemleta Mungu anaenda kumtendea vitu burya vikubwa. rero kubera bavuga ko bamujyana kuri klinike ati bamutera imiti kugira yumve intege kuko arafungura. Yageze kuri klinike y'ijuru, arafungura ntibisohoka, akaguma aribwa rwose. Urumva twamujyanye kwa muganga aravuga ngo reka ndwaga kansera ku bintu bari yari yarariye by'ishano. Shima Imana rero umukozi ikintu yamuhanuriye twarakibonye mu mpera amashimana cyane. Amen. Yaramuhanuriye ati amaze kumubwira abantu uca baza kumubonera, aramubwira ati bazoshika bazohera mu nzira. Inasenge yaraje ageze mu nzira cyaratemba arapfunika mu mpera amashimana.
amashi menshi kuri Yesu. Makofi mengi kwa Yesu. yongeye kugaruka ejo siho nari burya turumva ijwi ndavuga ati uko bacu bafata impapuro byose bari baduhaye kwa muganga ucavuga ngo bica mu kabezi ariko turavuga ati kuri aba bantu sineza mana ndasenga mvuga ati nimba ari inezi bazanye bibi muga nimba ari inabi bifatwe miri iri joro saa munani ariko ndasenga sengero sengeri ni nusu narimye gusa nagiye ndiruka ku muriro ati imana genda mujanje Nawe Imana igushire ku mugongo. Nawe Chavuga ati nitumujana kwa muganga namucishije ku mukozi Imana musenge none ndashima Imana cyane mana Imana ihabwe icubahiro. Subire mu kibanza. Imana ikugirire neza. Subira uhagarare. Hallelujah. Tekereza umuntu yaje mu mugongo. Fikiria Tekereza mtu kwenye mgongo. ariko Yesu. Yesu yakoze kuba agendagenda ejo bari bambetse ngo napfuye Imana yarangaruye n'ubu rero nshimira Imana Hallelujah. Ariko Mana we waraturenge. Ariko mwebwe nimushobora kubyumva. Tekereza umuntu yavuye muhira ari mu mugongo. Nyinyi hamuwezi kuvisikia. Yicarire Mana. Yicarire. Hari abantu babitse ngo ugiye gupfa. Kuna watu Bagiye wanasema kukubona ya uri kwamba muzima. naenda kufa.